munsi ndagenda kandi uwo munsi Imana ikora igitangaza. Umudamu wari ugize aravuga ngo mbonye ngo stere ni ikirundo kimeze nk'urubura ngo ko kizamuka ngicanje gisumba icarukema gisumba n'icagatungu kuko rukema ari umuhanuzi nabi wakwe. Aravuga ngo nivuga butumwa ryaje rizokomera kandi ko tubiririmba noneho ariko ni joyeux anniversaire, ni anniversaire y'imyaka 50, yubire y'imyaka 50. Sinzi ku buhanga bw'ibyuma mudufasha abaririmbyi. Kadukomera Imana amashyi menshi. Kadukomera Imana amashyi menshi. Reka nanone uyu mutobe nawe bawo joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ndabizi igihe cyawe ibingibi ntibyari bihari kandi noneho tubigarukeho siko bimeze. Sinzi kandi niba tuvuga ngo ku buzima bwaho ngaho muze murabizi zamuri mwereka itorero. Kadukomera Imana amashyi menshi. Mushumba arakoze nasubira mu byicaro cyangwa ndagira ngo afate ifoto n'umuryango. Ndagira ngo twihanganire ifoto n'umuryango. Yego fotografi baradufasha kugira ngo ize kuba ari nziza. Barakoze cyane bagihagaze. Ndavuga umuryango mushumba mwakwicara. Ndagira ngo dutanga umwanya ku muryango. Nabonye kuri gahunda batubwiye ko atari abantu benshi nta kibazo. Reka rero tubatega amatwi. Murakoze. Murakoze cyane kuduha uyu mwanya. Ni mwiza cyane turawishimiye kandi ni munini. Mbere yo kugira icyo tuvuga twese mureke tubanze muzehe kuko ndabizi ko uyu munsi n'uwiwe aratubimburira atubwire nk'ikiri ku mutima tubone guha ijambo abandi kuko yifashe cyane. Nono umuhesha amagambo ageze neza Eric ariko ndavuga nyuma. Mpamvu mvuga nyuma yenda turavuga turantu bakeya hanyuma mvuge nyuma mu minota mike kandi ico giho baraba bicaye bataruha. Nico twifuzaga ngo aduhe umurongo none arawuduhaye. Reka nakire Anko Gaga avuga ijambo nk'iminota 2 mpagaze. Wenda muni tumurahagije. Ibyo twavugaga no gushima bashimye natwe turashima nk'umuryango. Ikintu navuga kuri uyu munsi ashimira urusengero rwateguye iyi gahunda nziza cyane.
akenshi ibintu nk'ibi dukunze kubibona umuntu atakiriho, ariko kubikora ariho nawe akabibona ni byiza. Izina ry'umuryango wacu rero w'Abega mugari n'umuryango wa bugufi wa Nyamucyunda, cyo nababwira kuri uyu munsi ni ukwishima. Twishimye, nta kindi kirenze kwishima. Gusa ibyo akora nk'umushumba, akora bya gikristo, no mu muryango arabikora. Imanza zacu zose, iyo dufite urubanza bigoranye, arabanza agasenga, agashyiraho n'isengesho ku rubuga. Muzi ko buri muryango ugira urubuga rw'umuryango. Arabanza agacishaho isengesho, byaba ari ubukwe, byaba ari ibyago, byaba ari indi minsi mikuru isanzwe. Ni impano yiwe, agasenga akomeza abantu. Ari igihe cy'ibyago gikomeye cy'imfu, byaba nanone ari igihe cy'ubukwe, agakomeza abantu asenga. Nicyo tumuziho. Niyo hari nk'amakimbirane mwabivuze, ntibibaho mu miryango, murabizi. Niba ufatiye ya mbere kubirangiza kurusha n'abakuriye umuryango, akabirangirisha gusenga no guhatira abantu guhura bagasabana imbabazi. Ibyo tubimuziho, turanabimushimira rwose. Ni umujyanama ukomeye mu muryango. Muri make ni nk'ibyo navuga, ni imirimo ihuye n'iya gikristo nk'iyi mwumvise y'umwuka n'umuryango itugeraho. Murakoze. Arakoze anko, ariko kandi turi kumwe na muzehe anko mukuru babana hano mu rusengero Mukwege. Naze Esron agira icyo avuga kuri muzehe niwe babana hano. Urakoze. Ntabwo turi buvuga amagambo menshi. Turashima Imana yayoboye mwene data Serende mu murimo wo gukorera Imana. Icyo gihe cyose yagiye avuga, twaramubonaga, twari kumwe, kandi yari umwana muto rwose, yari inyuma yacu, ariko agakora imirimo ikomeye mu itorero, agasenga, akabishyiraho umwete. Imana nishimwe kuri icyo gikorwa yamufashije. Ijambo rya kabiri, ndashimira umudamu we. Nguko yabivuze, uriya mudamu yabaye inkingi ikomeye cyane, amwitaho, aramufasha, kandi icyo gihe cyose yabaga yagiye mu murimo w'Imana, yahagararaga neza mu rugo, akarubonera. Urugo rwiwe ntirucishwe mu ijisho nk'aho umugabo atarurimo. Ndabimushimira cyane, mumpera amashyi. Byatumye umuryango wa Pastor Silas ugira amahoro. Mu ngo zacu, urugo rwiwe warugeragamo si rwo rwabagamo amafaranga menshi, ariko warusangagamo ibyishimo bitaba muri nyinshi zigira amafaranga. Ibyishimo bidasanzwe, wasangaga abana be baseka baganira, ukagira ngo none hari fete, kandi ntayo. Icyo kintu turakigushimira rwose, kandi dushima n'Imana yakigufashije. Ndashima Imana yaduhurije na Silas mu rusengero rwa Kalvari, muri za bukuru zacu tukaba turi kumwe. Icyubahiro nikibi cyayo. Murakoze. Anko arakoze. Nanje ndagira ngo mvuge ijambo rimwe cyangwa abiri, hanyuma nze guha mama umwanya nawe agira icyo avuga, tuze gusigira papa umwanya. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, reka nakire umushumba Bishop askofu kutoka Bukavu. Anaweza simama naye anaweza atafika hapa mbele. Ndashima Imana kandi ko
turi kumwe nabo ku itorero i Rubavu, turi kumwe na mama pasiteri nawe yahaguruka akazamura ukuboko cyangwa se akanatambuka nawe tukamubona niba bibaye neza. Dushimire abantu bose rero, turashimira papa na mama ko twavutse mu muryango wabo nk'abana babo, baradukunze, batweretse urukundo, batureze neza, batwigisha kumenya Imana, baduha indangagaciro za Gikristo. Uburere dufite turagira ngo twizeze papa agihari n'uyu munsi ibyo yadutoje, Imana ya Isaka, Imana ya Abrahamu, Imana ya Yakobo, ibyo bagize natwe tuzabyigisha urundi rubyaro rwacu. Kindi turashimira abavandimwe baratureze, mu by'ukuri turi ahantu hatandukanye. Ndashimira abavandimwe banje bavuye Nairobi, bashira amaboko hejuru, babiri, n'uriya mukobwa n'uyu muhungu. Ndashimira undi muvandimwe avuye muri Amerika, nawe nashira ukuboko hejuru nguriya. Dufite abandi bavandimwe bari muri Canada batabashe kuza, tukagira abandi bavandimwe bari muri Australia, tukagira n'abandi basigaye muri Amerika. Turi ahantu hatandukanye ariko ababashije kuboneka naho bari turi kumwe. Ndabashimira ku byo bakoze kugira ngo ibintu bigende neza. Ndashimira nanone itorero rya Karuvari, cyane cyane tugashimira n'umushumba wa Karuvari n'abandi bose bo muri Karuvari muri rusange. Baduhaye inama nziza, badufatiye papa, baramureze aho tutari tuzi ko papa yaguye mu maboko meza. Kindi turashimira abantu bose babashije kutwitaba kugira ngo ibi birori bigende neza. Aho mwavuye hose ntiriwe mvuga buri umwe wese mwakoze, ariko turi kumwe na muramu wanje waje nyuma, mama Prisa watambuka, vraiment nisena nakubonye hamwe na mama Prince, mushatse mwatambuka namwe tukabona kuko uriya ni beau-frère yaje atinze. Turashima Imana kuko nawe Imana imugejeje ahangaha kabikuboneye uburyo n'umwanya. Mbere yuko mpaba rero mama umwanya, abana banje bafite yubiri ya sekuru Ella, come on, bagiye kuvuga yubiri ya sekuru, hari uko bayifite. Josh uramufasha? Biga ku ishuri rya Katolike, nababwiye ngo ku papa afite yubiri bayizi kuturusha. Reka twumve tayindi microphone ni mpereza umwe bo kitabatangira ubundi ataragira ni mu ntabare. Yubire ya sokuru Nyagasani Mana, mubyeyi wuje urukundo n'impuhwe, turagushimira ko watwohereje umwana wawe Yezu Kristo, yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, akabyarwa na Bikira Mariya. Ijambo rye riratumurikira, rikayobora intambwe zacu. Ku musaraba Yesu Kristo yadutsindiye icyaha n'urupfu, atwuhagiza amaraso ye, asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu, aduhuriza twese mu muryango umwe w'abana b'Imana, mu izuka rye n'izamuka rye ryo mu ijuru. Yatwuguriye amarembo y'ubugingo, uko tumwiyambaza aradutabara, akaduhumuriza, niwe mahoro yacu. Murakoze cyane. Bari bambwiye ngo barashaka kuvuga yubiri ya sekuru, so reka twakire mama hanyuma abandi twicarire. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu munsi wa none ni umunsi ukomeye. Mbere yo kugira icyo mvuga ndabanza nshimire ubuyobozi bwaha. Ni ukuri kuba mwadutegurije ikirori kingana gutya byaduteye ishema kandi byatwishimishije cyane. Kubona abantu bangana gutya baje kwizihiza uyu munsi, ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Ikindi cyongeyeho ndashima ku bwa muzehe twabanye turi abana bato,
ndakeka ngo je nari mfite nk'imyaka 16 nawe afite none nk'18 cyangwa 9 turi bato cyane nko kuri ubu ngubu abana bangana gutyo ntibokubaka ariko turabana tungana gutyo ndamwihanganira nasanze uko ameze ariko ndetse ubu ngubu ni mukubona amaze gukura bisa nk'ibihaye imbaraga ziba nkeya nasanze ari mu birere ari umuriro nukuri aragenda bakama baja mu butayu bakagenda kuwa gatanda kuwa mbere bakagaruka ku cyumweru mu gitondo hari igihe kimwe nyabyaye uyu muhungu mubiri baramubwira ngo nyabyaye bari mu butayu arababwira ngo ufashe yasuka ngo ntaza stebe inyuma barambwira ndavuga siko noneho byagenze gute ubwo ndiyoza ngo narebe n'umwana wiwe ahubwo nimba nta kindi bimubwiye aratwihorera hari kuwa kabiri baza basengera umugore umwe ngo niyasa wamukiza wo kucanzuva yamavuga ngo ntibotaha uwo mwana atarakira icyumweru kirashira narabyaye ataza umwana ndabireba ndavuga ngo nukwihangana tihanganye wosara ndamwihanganira ico gihe kugeza n'uyu munsi aragenda turamenyera bibi bisanzwe ndakomera ndakura mba umugore mu rugo be numaze kugira abana 3 fata isuka ndahinga kabisa ndahinga bishobotse ndetse nkanacuruza kavuga gusa ngo Mana uzomurinde gusa uzubana nawe hakaba igihe bagenda bakaja gusenga hakaba igihe haba induru bamwe bakavuga ngo bashamburiye ngo bagize gute ubwoba bw'umuntu amavuga ntabo bantu bashamburiwe ibintu byabo uyu munsi sindamuka ndabona ko baza kumpitana cyangwa bakampitanira abana nkagira ubwoba bwinshi kandi nkamasenga avuga ngo Mana uzondindira abana nibikomera bazojane banyiri biheko byabo babitwaye iyo mwanya uratambuka abashamburiye barashamburiya bagira gute ndakomera nyine nkagendana n'ubwoba bwinshi ariko ahubwo nanje nzamba ndaza ndafatika ndasigara musengera ngo agende kandi yambwira ngo agende nkame numva sinaguma kwigora ngo ndamubuza kuko bidashoboka ndihangana ndakomera ndamenyera ndamwakira nukuri kuba yarakomeje ubu butumwa ntazanemwo ikibazo ngo badutere mu rugo bavuge ngo hari ikosa yagize akabashaje nta kosa turabona ndamushimiye kandi ndashimira abana banje bamaze gukura twarafatikanyije nukuri bashigikira se baranakomera batoza ubutumwa kuri ubu ndabona mu wanje mfite abandi ba pasiteri 2 nawe wa 3 kabona harimo abandi babavuga butumwa abana barakomera bakurikira umuhamagaro wa se ibyo byaranshimishije nukuri ndashimira pasiteri waha ntabwo ari umunsi wa mbere amukorera iki kirori hari ikindi yigeze kumukorera amuhana igikombe ndamushimiye kuko azamufasha mu bintu byose kandi akamuba bugufi amaze no gusaza muze mureba hari igihe azogenda mu buzubwenge bugabanuka bw'igisaza mwe muracari bato muze mumukurikirana mu muhugure ntakagende nabi azokomeze urugendo rwiza ikindi ndamwifuriza kuzoraga ubwami bw'ijuru kuko yabukoreye nanishimye arakoze dufite impano dushaka gutanga turi abana 8 umukobwa wacu mutoya yitwa Aline ntawuhari ari muri Canada niwe mutoya ariko nawe afite abayakubaka urugo rwiwe twese ko turi 8 twamugeneye inka buri wese twamugeneye inka 8 kandi buri wese nta watanze akanyana
cyangwa nganire niwe watanze ikimasa ngo nawe c'ubukombe. Umuntu wese yatanze inka y'amadolari 500. So hanyuma hari n'indi mpano dufite kandi n'impano ya Aposo mu izina ry'abandi, ni ya Aposo ku giti cye yatambuka tukayimusingiriza. Majoja muhereze iyo mpano. Ba bantu bafotora reka nanje mbege. Hari n'indi mpano bafite bambwira ngo ni ya papa na mama bakwigira imbere, nabo bakabaha iyo mpano. Mwese muyikoreho, iyo ni ya bose. Nizanka ni ya check bashizemo hariya, ndabyizeye. Murakoze cyane. Mwiyicarira twakwakira Aposo babanye na papa, yavuga nk'iminota 2, Aposo yarangiza agaha papa mikoro, abandi biyicarire. Munyemere dukomere Imana amashyi ku byavuzwe byose. Ndashima Imana ko Sira akiriho kugeza uyu munsi. Jyewe nkiri muto nakuze mubona bari mu bitaramo bikomeye. Cya kabiri, njye ndi muri generation yahagurukijwe nabo na timu yabo. Njye na Kamusore twabavugirizaga ingoma cyane, ariko nta mwuka twari dufite. Tukaba gusa abahanga bazi kuvuza ingoma ariko tudafite umwuka, tukaruha ibo ntibaruhe. Twaje kuryama sere ndakaja kuguhiga iyo wagiye. Mubishe Bishop Kamusore bivugaho. Ibyo nanje yarabinkoze akajya kungarura nagiye. Tukagaruka bene uko ntiwo munanira. Hanyuma ndibuka tubavugiriza ingoma, bakuzura umwuka, bamwe bakanyura mu madirisha. Ikindi gihe mu rutigita bamwe bafatwa mu masharupantiri ya hejuru barazamuka bicarayo. Kamambiri ya nyenyeri irahanuka ingwa mu bitugu, navuza ingoma nunamye. Kuva uwo munsi niwo munsi navuze ati ngiye kwiyahura mu ishamba, kugeza nanje imbaraga z'Imana umwuka wera nkubonye. Guhera uwo munsi nubwo natangiye kuja mu butayu, kugeza Imana impaye umwuka wera. Duhita tubazamukiraho. Ico gihe bari no muri Karongozi, bamara igihe banasengera mu masha iwacu, twari twegeranye nakuzi gusa. Ibitaramo byose nkabona arahari, biruka umuhana bagira gute ibintu bene ibyo. Tubazamukiraho muri groupe yabo n'aba Rugina. Hanyuma icyo nshima uyu munsi, kubona Sira uko yatangiye niko kimeze kugeza uyu munsi. Nta kintu ubona rwose ko hari icahindutse. Ngewe ngereranya uburyo twabakuriyeho n'uburyo twabonye imitekerereze yabo. N'ubuza mbigaho n'ejo twavuganaga na Rugina. Bari bafite umwihariko, babanje kuzura umwuka wera, bagira akajagari kenshi, ariko nyuma barayoboka, bagira babarera, bemeye kurerwa, baba abantu badasanzwe. Icya kabiri, bagira umwuka mwiza. Hari abantu bagira umwuka w'Imana yo ukabona si mwiza, ni umwuka ushaka gutera akavuyo, umwuka ushaka kwanganisha abantu. Nyuma baje guhinduka, uzabarebe kugeza n'uyu munsi, bagira urukundo rwinshi cyane, bakunda abantu bose
ukabona n'umutima we wose kabisa urahari. Nkunda kuvuga ati igihe cyabo, ikiyumbe cya kiriya gihe cyari ikiyumbe cy'abantu bararamye bareba mu ijuru gusa. Njya mbona gitandukanye n'icy'uyu munsi, ushobora kuvuga ati icy'uyu munsi ahubwo kirareba hasi, kirasa n'ikireba mu isi. Ariko ikiyumbe cyabo bari abantu bareba mu ijuru. Ndibuka badutoza ibyo, mukabaho kubera twaba dusenga ngo tujye mu ijuru, twarabisengeye inshuro nyinshi. Bagize impano nyinshi zikomeye. Ibyo twagiye tubona ibitangaza byabaye mu gihe cyabo biratangaje. Njyewe sinzabyibagirwa n'igitabo nanditse kera cy'ububyutse nacyandikiye Burundi. Nagiye ngerageza kuvuga bimwe nagiye mbona muri ico gihe kwanga ko bishobora kuzazima. Bigina narabimubwiye, Sira kenshi twagiye tubivugana. Icyanyuma nge nyuma naje kugira amahirwe maze kuba umukozi w'Imana, cyane niga muri apostolique Shilo apostolique bigisha iby'imihamagaro. Maze kubyiga menye imihamagaro, nico genge nabaye intumwa ko namenye umuhamagaro wanjye. Rero nabo babyigisha batangiye babimbwira ntabyemera, ndaruhanda byemera, ariko nsanga nibyo. Nitegereje aba bagabo, ni kera nabibwiye Rugina ndamubwira ati nukuri nturi umupasiteri ntukanabe pastori. Rugina, impano yawe uri intumwa gusa, uri aposo. Ndashima Imana ko aposo Gitwaza yamusengeye muri uku kwezi, Bigina akaba aposo. Icyo genda mubwira ati Sira Serende, nuko abantu batabizi gusa ngo bacukumbura iby'impano. Ni profete Serende, ntabwo ari umupastori na gato. Rero by'ukuri nubwo ushaje, twe tugufata abo muri iriya generation nk'umuri mu itsinda ry'abahanuzi twagize. Ubuhanuzi bunyura mu nzira nyinshi. Niyo avuga indimi za Serende, buba ari ubuhanuzi buba burimwo kubumva ubuhanuzi. Rero Serende akwiye kuzasaza n'icubahiro, tuzayivugana na ba aposo hariya rwose. Sira azasaze asaziye mu mpano ye, azabe profete, asigwa ayo mavuta, asaza n'impano ye. Ndabashimiye ababiteguye, Imana ibaho umugisha. Aposo wagize neza rwose. Ibi si benshi bashaka kubirekonesa ngo babihe agaciro, ariko umuntu wabaye umutaramyi, umuntu watinze mu kiyumbe, Sira baradutreninze. Ndibuka ba aposo badusanga badukurikira mu butayu bene uko batangira gusenga mu kiyumbe. Ndibuka nabo badusanga mu butayu nkuko twasangaga basira, ndabyibuka cyane. Impano zihaguruka ibintu bikomeye. Rero turazirikana ibyo mwakoze, kandi Imana yatangiranye namwe niyo izatuma musoza neza. Kwifurije umugisha no kuramba, ukazakomeza kubicitegereza abandi bareberaho. Twe turahari. Ubushize narabahamagaye abasaza bose batureze baza ku rusengero ngo tubahe impano, mbagenera impano z'amafaranga, baha envelope. Mu myaka yashize, ngira no mwaka ushize barusingizwa abande kugeza kuri Sira. No mwaka ushize. Kubera ko tudashaka kubibagirwa, ndashima ko aposo atibagirwa ababyeyi n'abantu bagiye badufasha mu myaka ya mbere. Imana ibaho umugisha. Abayumbe mwese mwigire kuri basira, muzasazaniza imbaraga mu izina rya Yesu. Nimumwakire mukomeye Imana amashyi. Haleluya, 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 haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Yeye ni wa milele, anastahili kuinuliwa. Ni Jehova Jira, ni Jehova El Shaddai. Kembola yolo banda nyos, berangila birisa banda anda. Iye kore kokina birisa mpa. Amen. Ndashima Imana no gushima Imana. Mbere ndashima Imana nifashishije umurongo wo muri Bibiliya Abaheburayo. Mwibuka babayoboraga kera, icyo ni kimwe. Bakababwira ijambo ry'Imana, ko ni kabiri. Muzirikana iherezo ry'ingeso zabo, ako ni gatatu. Mwigana ukwizera kwabo, ako ni kane. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Amena. Ngiye kuvuga mu magambo make, Imana ikomeye. Ariko hagati aho ndabanza nshimira abantu
mbanje gushimira naratekereje tekereza kalendare y'Imana. Imana impamagara 74 impamagarira nuzura umwuka ndi kukabara. Noneho tekereje ino yubire kwihayibera hano Zindiro Kimironko muri Karivari. Imana ikategura Karivari ico gihe muri 74. Imana itegura Karivari ngo iki gihe kizaba ari iki. Tuhagaze aha tuyobowe na Apostle Christophe Sebagabo, umwana mutoya mu myaka, ariko wumvisha Imana neza arayumva. Shimiye abakarivari, abahungu n'abakobwa, urubyiruko rwose. Shimiye abamama ba Karivari bose. Shimiye abagabo bose ba Karivari. Shimiye itsinda ryose rya Karivari. Shimiye abayobozi ba Karivari. Ntabwo ni ino myaka tumaranye nta kibi mwigeze munkorera. Haleluya. Ndabashimiye. Ngashimira Apostle kuko nabandi babivuze, Sebagabo Christophe kuko yamenye kumva Imana, amatwi ye yumva Imana, umutima we wumva Imana. Haleluya. Amaboko ye yumva Imana. Yituyavuza amaboko ye. Hari abantu baje gukora ku ifaranga bagasana bafashe igishirira ikara ryahiye, barahaba bene abo bantu bubugugu, ariko ntababamo Apostle wacu. Ico nasho ndakimushimiye. Amena. Ibyo gushima ndarangije kandi ndenda gusoza. Ndashimira umuryango wanje bwite, cyane cyane umudamu wanje kuko yabivuze. Asandi ko yivuga ijambo rimwe nari nanze kurivuga. Umunsi anyima ibiryo ngubwo ntagiye gusengera Nyasuku, nibwo nasuye gutinya umuhamagaro wanje. Nanone ako kantu reka nkavuge neza. Yarambwiye ngo utaje gusengera Nyasuku singuha ibiryo. Ngira ngo ni migezo abivuze bukeye. Ndaceceka ngo amaragaburira abana be ararangiza. Ngo arangize kandi abaheza ibirayi kuko sinazaga mbirye, kandi afite ifu n'imboga. Arambwira ngo nukuri ndiyobaka impaye ibyo kurya. Noneho ndunama ndaceceka aryamisha abana mu mwanya. Haravugaga ngo nibaga gahunda uzotoje gusengera Nyasuku hasigaye genda uryame. Ambwira ngambwire ngo ntekereje kuja kuryama. Ndavuga ngo nuryama nopfa. Nanya soho kubwo ngubwo harimo 96. Ico ginkotanyi zaragiye kudutabara, baratubwiye ngo titwaze tugenda ninjoro ngo kuko bo tubwira ngo mot de passe, ijambo ry'ibanga ntitubimenye bakaturasa. Umudamu mubwiye ngo ndagiye, arambwira ngo nindeka ancumbire. Ndamubwira ngo ya pezi kirayi kimwe ngitamire umenye ko ntakuziriye. Uwo munsi ndagenda, kandi uwo munsi Imana ikora igitangaza. Umudamu warugize iminsi 5 atazi y'umwana ari iminsi yayitera. Mushike sanga baramube babiri na muke barira mu ijoro saa 4 n'igice. Ndababwira ngo nibasohoke basige uwo mukeba dusigarane. N'umunsi wazutera Nyirasuku isinza sigaye b'Ubuganda yabagiye Bukavu wacaziga nubaracahari. Ndasenga mbwira umudamu twari kumwe ngo nihagira ukomanga ntamukingurira ntaratangamina. Nasenze nk'iminota 40. Umuntu utaze wihinduka izigize iminsi 5 arahindukira, arasura arahindukira, aricara yegera inzu arayegamira ngo amare kwegamira inzu. Sinzi ukuntu namufasha mu gahanga hasimba ibuye ryari sinzi iyo ryari riri muri ibi bice by'umutwe. Yamavuga ngo kingurira wari ukomanza. Asanga aratubaza nk'umwana wiwe ari baza kumutestinga namubwira ngo sugira umwana. Arambwira ngo sesere ngo ntuzi ko nonse umwana numva ubwenge bwagarutse. Hanyuma aravuga ngo afite inzara. Imana ibiranyibutse. Uri umuto waruzutse bashaka icakura n'amata saa 6 turarya. Iyo ni Imana ikomeye. Oh haleluya. Ekashimira undi muntu umwe hano ndamuvuga mu izina namara haguruke mu murebe. Reka nshimire mama Munezero Annette. Uri Annette Munezero nawe yarahagurutse nta kibazo icara.
uriya muntu ndamushimiye. Hari abantu benshi bazambaza homba nkababwira ngo mbakwantuza bakaba bagonza urukuta. Seigneur Jésus, noneho ndangiza uyu munsi ntusanzwe ko ndabitegereza gutya nkabitegereza gutya kavuga ibitangaza nka bitatu nimara umuyobozi ya gahunda nibanyemerera nubwo batararekura abayumbe nanje bwanaringisa nufunze muse nk'abande kurana n'abayumbe tube nk'abakebiterera gutya amasega ikintu kigomba gusa nk'uko citwa. Haleluya. Nibutse Imana yatugobotoye ahantu turi mu bibazo bikomeye muri Mibunda muri 89 batubwiye ngo turaba abashitsi ntibatubarura amatora baratora baradusiga. Ico gihe abagabo b'Abanyamurenge bakurikira abashefu de groupement bababeme je uwo munsi basiga ahantu nundi mugabo w'abatwara ngo nigifota aramwira ngo asigare akamiri nka abana n'abagore abandi baje ku rugamba. Gifota aramperekeza injimaranda negeranya abagore barenga 300 ndababwira ngo dutakira Imana yo mu ijuru. Haleluya. Muzo baze bavuga turasenga saa 3 n'igice tugeze saa 10 Imana iravuga. Imana yatubwira ngo baragenda batabaruke kandi ibintu barabifata. Abariko bigenda saa 11 subira aho nari ncumbitse ko bamuyomba mu baturubika. Mwijoro bafata udupapuro tumwe batujana hari Buvira kandi babishira nanone abahe bavuga ngo tuba bashitsi. Uwo munsi Imana yatubwira ngo twandika amandiko cyo gitangaza rekana cyo kibabwira cadukijije iyo ntambara. Ayo mandiko nyaheza rugabirwa ruturubika. Ndamubwira ngo umunsi commissaire de zone yarahayaza ngoje kureba abo bantu baciye vote. Reka mvuga ico cyonyine gusa nimara mpeza gahusha n'abayumbe tube nk'ababanza twiruke. Haleluya. Ndayamuheza ndamubwira ngo uzagende Imana yavuze ngo uzoyatware muzoje kumutegera kwa Muzerwa muzotwara udutambaro tw'umweru. Uwo munsi rutiririza ubwejera nawe yari yabakoreye ka raporo arabwira ngo mutaje kuvuga ibintu byinshi ngo nimugera kwa chef de commissaire de zone mukamuhe bakajana nayo mandiko. Ai ngo bashike gute uwo commissaire de zone yarazi ko bamurwanya yazanye abasirikare bamutegesha ngo ni heri kuona ndugu n'udutambaro haraza arabegera baramushorera bamubagira inkoko 6 n'isekurume y'ihene bamuterera n'akaga papuro ngo gasome nta kindi asobanuye. Arabwira ngo umuntu wabandikiye raporo ngo arandusha amashuri ngo mumuzana ari we tuvugana. Rutiriza yari ababwiye ngo tibamwerekane baravuga ngo n'umwana wacu yari muri vacances yiga Kinshasa. Baravuga ngo yasubiye Kinshasa mufite n'abana Kinshasa. N'uwo munsi ikibazo gikemuka amandiko arabacecekesha bukeye barataha. Iyo ni Imana ikomeye. Haleluya. Ndavuga Imana naboneye igikondo kuko Imana yiri murengeyo twovuga bukira bugaca tuzoguma tubibabwira n'ubundi babivuze. Umunsi mpanga abana hari ku Cyumweru ndibutse Mahoro we yarahari Pastor Mahoro ndababwira ngo dufate kindu yari yananiranye hano bazi bagenda bakananirwa amabatayo n'amabatayo. Uwo munsi bari bayitumye bisogo ndabipasuwe Bwana sifiwe. Ndavuga ngo dufate kindu dutabara abana lelande pilelo neza ndababwira ngo mwipange gutya mutere. Haleluya gutya mutere gutya. Pastor Mahoro twari kumwe asandi ndabyibutse. Uwo munsi hatukaba twicaye mu musirikari wambaye civil agumara tureba nta makuru jewe ngo turangize sibambwiye ngo ino umusirikari. Ndavuga ngo Imana ishimwe ko yarahari kandi ndavuga ngo ejo kuwa mbere bazatangaza. Uwo munsi bwakeye bavuga ko kindu yafashwe. Cyo gihe ababizibuka ko muza 99 berekanye imbunda y'imiraka 40 bitewe n'igitaramo. Mukundi igitaramo mukundi igitaramo mukundi igitaramo mukundi igitaramo mukundi igitaramo. Haleluya. Ndahagurutsa Pastor Yakobo Gatungo mpagurutse na Muze Pascal Revera Pascal Kiyo nahaguruke mpagurutse na Pastor Tito
Rutimirwa muhaguruke ngire ikintu uvuga muhagaze nimara umuyobozi wa gahunda nanyemerera abayumbe bankabaza dusimbuke. Revera Kiyoyo Pascal ndamushimira. Ubu ngubu sinarinzi ko ari hano mucishije biriya by'amatangazo makuru arambwira ngo arino ndamubwira ngo azabe hano nshimye ko yaje. Ubundi uyu mupapa turavukana ni mujara wanjye ariko yanyigishije mu wakane wa primaire kandi yanyigishije mu wakane muri primaire hajya mu Gaturika. Ndamugushimiye ko wabonetse hano icara hasi. Pastor Gatungo twaragendanye nawe na Rukema yitumye muhagurukije nawe nashaka yicare mvuge yicaye ataje kuruha titi waguma hagarare nta kibazo. Haleluya. Noneho twageze mu Bijombo muri 93 duhaye tuje ku musitari dusanga abandi bagiye guterana mu kagogo ku meza. Abasigaye baratubwira ngo duterane turabwira ngo ntitwoterana kinyume mwebwe mwasibye mutagiye ku meza basange twatera tuzoterana ejo ku wa mbere aba pastorini batwemerera baraturyamisha saa 5 za mu gitondo. Rukema aryama hagati ngo habe saa 10 Rukema aratubwira ngo areretswe aravuga ngo mbonye ngo Stere ni ikirundo kimeze nk'urubura ngo ko kizamuka ngicanje gisumba ca Rukema gisumba n'icya Gatungo kuko Rukema ari umuhanuzi nabi wakwe. Aravuga ngo nivuga butumwa ryaje rizokomera kandi ngo nubutunzi Imana impaye ngo umuryango wacu wabega batogera kandi batomba. Gatungo twari kumwe aravuga ngo ni Stere nabonye ikirundo kandi ngo zagira ijambo ry'Imana ngo rizakwirisi Imana ibagirire neza. Twari kumwe Pastor Tito tumye namuhagurukije mu bihe bikomeye bazaga badusiganya ngo tuje kwirondo tukababwira ngo turihoraho nitwe turihoraho. Umunsi badusiganyije bikabagendekera ukutari kwiza ariko tugasenga Imana. Uyu mugabo n'umugabo w'Imana nawe utagira ibirohwa. Pastor Tito ntagira ibirohwa ntagira mandi ntagira matirimbukanye nijo n'umugabo w'ukuri kandi umugabo uzusenga Imana utagira uburyarya. Le monde icara Imana ishimwe ndangiza nogira gute. Haleluya haleluya haleluya. Mvuga umunsi twari dutaramye ku mugogo bikomeye itangazo rishahari kuri guverinora yahariya y'Ubukavu baravuga ngo niba bafata abafrere n'abandi bamanure hepfo amaze baje kohereza indege zije gutwika umurenge ngo tubitse inkotanyi kandi n'ukuri ntibari ko batubeshera no muwanje nari nzibi. Ngomare twama tugabura ibyifuzo ndababwira ngo tugabura ibyifuzo ndababwira ngo bamwe bacungane n'indege abandi bacungane n'intambara yo hasi ndababwira ngo bacungana n'indege ndababwira ngo umwe nije undi uri buzemere tuzoja kubwira inkotanyi hari hakujya uziko zari zikambisajya ku gashararute uwo munsi muri cyo gitaramo twari kumwe nari kumwe na bagafasi abana baratinya Gafasi aravuga ngo turafatikanye namamubwira ngo ejo tuzarakubwira inkotanyi turagenda tuzigaza iruhande ntawagendaga atoherejwe na Gapita abatazi Gapita ni nyumba kumwe none ngo dushike tubashikaho saa 12:15 nico ngiye kurangirizaho amaze twe nkabashina bwana sefiwe noneho baravuka baravuga ngo twazindutse ngo nituvugaho Gapita twohereje baduha karimo gato cange batuvivure ndamubwira ngo ntabwo twaje gukora ngo none mutuvogere Kabuki niwo munsi numva ikinyarwanda kivuga ngo Kabuki ndareba ndavuga ngo ntako batugira ariko yenda baradusubizayo ntavuze ndababwira ngo Safani iyi myobo mwiceho niyiki arambwira ngo se nta makuru mwumvishe y'indege ko ubwo bari banyuze mu bantu mu ijoro barababwira ngo tuzinduke ducukura imyobo kandi ndamubwira ngo niba bijanye n'indege
yazabwira agafasi ngo areke kuvuga jewe zoza mvuga je ufite imyaka myinshi. Hanyuma umwe barambaza ngo ese ngo ufite 12 n'ubu sinyizi n'ubu mpambabwira ngo bavuga ngo ese ndababwira ngo ese 12 niki none ngo arangize abandi batatu barajiza babaye bane basubirishijemo ngo bamare baravuga ngo numva ko bavuga ngo sha ngo muze ntazi 12 bavuga ngo muze yaba yataye umutwe kawukoraho gutya kumva urafashe n'ukuri kumva urafashe neza museka ariko munkurikira muzamwitsa munkurikira hanyuma haza abandi babiri batandatu abo babiri bavuga ngo se nibiki byabaye ngo kwa rerite yabaye basubirishamo numva ko bavuga ngo muze se yaba ari gipinga cyangwe ngo gira tugifanyiye simenye igipinga simenye no gufanyiye kuko bariko barya za saradine saradine noneho numva ko bikomera numva ko babwira abandi ngo nibyo ngo gira dukora akazi ya naho ganje ntegereje saradine bagiye gufanyisha karabaye kandangise noneho Imana twataramiye umwe yamajuka aravuga ngo abatabwa ari bipinga kuko mu bitekerezo ngo ahubwo bababwiye ngo n'Imana yavuze basanga bagenjeje make barambaza ngo none se muzengo Imana ivugana n'abantu ndababwira ngo izivugana n'abantu ngo none se yaba yavuze ibiki ico kinyarwanda kandi ngo yaba yavuze ibiki urumva ni nkaho ibintu biteye ibibazo ngo yaba yavuze ibiki hanyuma ndababwira ngo yavuze ngo nta ndege zizoca hano kuko mpari nihagira indege ibarasa muri aka gace nije uzoba wazirekuye muzankurikirana uwo munsi baraturekura ntitwakora kandi Imana irabikora ako gace kagira gutya Imana ibagirire neza mushimi ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihora kwiteka ryose amen. Bwana sifiwe. Amen. Ntabwo ngiye gukuraho icifuzo yasabye kuko so umunsi wanje niyo waba wanje n'umubyeyi sinahakana icifuzo kinaringize gusa ngo muri uwo mwanya abayumbe batambuka dukomerezeho n'igikorwa cyo guturira Imana. Bwana sifiwe. Rero reka rero abayumbe batambuke ibiseke biri hano byanditseho dukomereze n'icyo gikorwa cyo guturira Imana. Imana ibaho umugisha. Abayumbe babagabo n'abahungu n'abakobwa n'abagore muzamu wiyumva ko yoba kandi yoja muze nimwe mufatize abayumbe baza harako nari nibagiwe hari ahantu papa aba urugo rumwakira nkuko yakiriye Anete bamugeneye inka iyo nka uyakira. Ikindi ndashima Imana kandi kubwa umuvandimwe wanje Mbonigaba twahamagaye mu muryango ntiyatambuka ariko Mbonigaba ni brother. Tugashimira na President w'abayumbe Hallelujah. Nguyu kubera kuko President w'abayumbe yatambutse kandi tugiye gushima Imana nawe yari afite kuvuga nk'umunota umwe cyangwa ibiri. Nguyu dutekereje gukoresha umwanya neza ube nk'abatuza kuko n'iyi foto irakenewe. Ndabona ba Pasiteri Mbonigaba basigaye bicaye n'abandi bayumbe bakuru b'abagabo n'abagore. Titugaruka hano kabiri turagira ngo tuvuge rimwe tunasoze. Bavandimwe turagira ngo dushime Imana
ariko mu magambo make Serende njyewe ntitwabanye mu muhano umwe ariko mu karere kose ni umugabo ukomeye kandi ni umugabo uzwi kandi ni umugabo uzwi neza. Kuva tukiri muri Kongo twebwe twari bato twari abana ariko twari tuzi Serende. Data yari umupasiteri akaba n'umuyumbe. Ba Serende nababonye kenshi iwacu mu rugo baje gusenga kandi bahagera bagatinda. Benshi twaje hano mu by'ukuri twibaza uyu munsi tukavuga ngo uyu munsi urabusute, uraba ufite ijambo rivugitse mu buhe buryo, kuko uyu umunsi ukunze gukora abantu benshi. Ariko tuhageze tumaze kumva ibyavugiwe aha twasanze ari ibintu by'agaciro cyane umuntu ashobora guhuza n'ijambo Gatako yavuze. Yavuze ngo icyo Serende yakoze ngo cyabaye icyo kubimburira abandi bakozi b'Imana benshi bakihari, bivuga ko kizakomeza gukorwa kandi ni ngombwa. Ikindi umuntu ashobora gutekereza, bavandimwe, abayumbe, abakristo muri rusange, uyu ni umunsi ushimishije ariko kandi uteye ubwoba, kubera kuko ari umunsi ntekereza ko wagerwaho n'abake imyaka 50 n'imyaka myinshi umuntu ari mu gakiza. Ni demisiyekere kabisa nk'uko bivuze. Natekereje cyane kuri madame n'abana, abayumbe tuzi ibintu byinshi biba mu miryango yacu, mu ngendo nyinshi, bushobozi ntibuba ari bwinshi n'ibindi byinshi. Uwo muryango umeze utyo wera izo mbuto zo kwihanganirana bikagera imyaka 50 bikiri ibyishimo n'ibirori, kugera ubwo bumva umuhamagaro nk'uwo, ntabwo ari ibintu byo kuvuga duca hejuru, ni ikintu gikomeye cyo gushima Imana cyane ku rwego rukomeye. Imana ishimwe. Serende rero hari ibintu burya bitajya bihishwa na Bibiliya, ni kwivuga ngo kuzura umwuka, haraho Bibiliya byita ngo no gusinda umwuka wera. Serende yuzuye umwuka bigaraho bisa n'ubusinzi bw'umwuka wera, ikimurimo ntagira imbaraga zo kugihisha, kandi nabyo n'ubutwari bukomeye. Buri umwuka iyo wabaye mwinshi mu muntu uramukontorora, uramuyobora. Bibiliya ni kwivuga ngo abayoborwa n'umwuka bakwiye kwemera bakayoborwa n'uwo mwuka. Serende rero mwuka w'Imana wamwururukiye ugira imbaraga zo kumuyobora. Serende ntagira ngo ahani mu kiriyo, Serende ntagira ngo ahani mu bukwe, Serende ntagira ngo ahani hehe, aho abantu bateraniye hose Serende abayuzuye umwuka wera. Mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bikomeye. Kandi iyo wicaranye na Serende hanze muganira, iyo umubona mu biterana simba akora ibintu ushobora no kwibaza ngo none bimeze bite, ariko iyo mwicaye muganira nibwo uzumenya ko Serende ari umugabo w'ubwenge n'ibitekerezo byinshi, ariko ukabona icyo akoreshwa n'umwuka w'Imana kiri ku rwego rwo hejuru. Ni ukuri Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha cyane. Mu gusatira gusoza, turashimira iri torero. Si menshi mu matorero y'iki gihe tugiye tuvugisha ukuri. Yewe murebe natwe kutungana tituri bakuru nk'aba Serende, n'abari munsi yacu basigaye babita abasaza. Ni ukuvuga ngo ubusaza ico bisobanura ni wenda gushira, ni ikintu cenda gukurwaho, ni gifite agaciro gake. Amatorero afasha benabo abasaza akabarera mu ntege nke zabo z'ubusaza, agaha agaciro ibitekerezo byabo, akabishira mu bikorwa kuri uru rwego, akabihamya ku mugaragaro. Si amatorero menshi. Rero umuryango wa Serende pereye kuri madame n'abana, mushatira itorero mwakomeza mukariha agaciro gakomeye, kuko babakoreye ikintu cyiza cyane, ni ikintu gikomeye. Ubwuzuzanye bukomeye babakoreye ni ikintu kidasanzwe. Abasaza baranyanyagiye mu matorero hirya no hino, ariko imbaraga zerekana ububiko n'ubutunzi bubarimwo. Amatorero abafasha gukomeza kubyerekana no kubishigikira,
ntabwo ari benshi. Kalvari rero kubikora ibintu nk'ibi ni ikintu umuntu uwo ari we wese atareka gushima Imana. Bwana sifiwe. Tumaze rero kubona ubutumire bwanyu, twabitekerejeho, tubona n'ibintu byagutse cyane biradusiga, tubona nta bushobozi bufite bwatuma dukora icyo twifuza ku mutima, ariko turavugana ngo mu izina ry'abayumbe tuzakora agasinye gato tukite izina riremereye. Yego, ni ukuvuga ngo nituva hano bavandimwe bayizanye, Perezida Musore n'abandi bayumbe mwese. Okay, reka tubikore hano abayumbe mu izina ryacu twese twegerane twifotoze. Kandi ikindi umuntu yanasozerezaho, wenda umuntu yanavuga, buriya badata baturera mu rwego rw'amashuri kutugaburira kutwambika ni byiza, ariko kuko twaje mu nzu y'Imana tukaba abakristo, tugomba guha agaciro ubwo bubyeyi ndetse n'uburezi n'inama zibaturukaho zikagira agaciro cyane kuri twe. Ni ukuvuga ngo c'est une échelle, ni échelle n'ama escalier, ntawe ushobora kuva kuri escalier ya mbere ngo asimbire ku ya nyuma. Ni ukuvuga ngo agomba kugira abantu bakuririraho, nawe ukurira ku bandi nabo bakurira ku bandi, urugingo rukuza itorero ry'Imana rigakomera, bikaba ibintu byiza. Turashimira umushumba wa hano n'izindi nzego zose n'abantu bose bateraniye hano, murakoze cyane. Reka twakira ifoto hanyuma tunezererwe Imana yacu. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Iyi ni inka y'abayumbe twarayitekereje mu izina ry'ikiyumbe, inka zino zazitwarika.